Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathashia mwanya hamwiroreri witu wa Just Kenya Official TV ohani ori jitikiria gunyitio gani thiini wa ceceni ino ohari tugikurehagera mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyanange hukati wi thayo umwa mwathani ohari tugithiite na mbere gukurehera mohoro maya tugithi imwe kwa imwe nginya mwena wa Facebook ni kwina mwihoko na ni nguga ringi ni ati kwina mwihoko ni thutha wa mundu uria gwitwo Simon Mwangi Muthiora ori ogiririkana o wega agithiite na mbere na hashtag ya Justice for Jeff nigetha gutigirira ati kihoto ngia kamwana ga gwitwo Jeff karekerekanire gukorwo gakiura gakigwa kuma gorofa ya 10 no baada ya phase 1 ya DCI kiuga ati kana gikorwo kiubura ati kamwana kau ni kuragwo koragirwo na bado no tugithiite na mbere gweterera gitumi gia kuragwo ona ningi no agikire mutino ucio kana no agikire undu ucio no ningi uhoro ndukiri hau ni undu mundu gwitwo Simon Mwangi Muthiora ni andu aingi makimoi ndakwira ati ni akoragwo na hashtag ya Justice for Jeff ni akoretwo akiuga atiriri ati there is hope niki tondu thiini wa account yake ya Facebook ni akinyite akauga atiriri we are confident that Jeff Mwangi will get justice despite the nasias. Asante wakili Steve Ogola, the matter is in good hands and the DCI will tell us what happened and hold anyone culpable accountable. Ni maundu maria mundu gwitwo Simon Mwangi Muthiora akoretwo akiandika thiini wa account yake ya Facebook na ndagitigeire hau ni undu o kaida kage gatari karani akoretwo akiuga in the meantime on Justice for Jeff there is white smoke we are getting there na gakorwo akihandu mundu muhiko thutha wa kumenya ati mwihoko wa kana kihoto kia mundu gwitwo Jeff Mwangi ni gigukorwo gikinyanira kana we ukuga atia is there no hope jira thiini wa comment section tuona ni kaida kage gatari karaya.